Hatu anla ka Shillong Lajong ne anla ka Northeast United. Te hoit perlok shibit menta kamit ha ka port new bajajan mit. Ngin sayo ya ka jingkun ka balakmilti. Bagan selong ka jingkun ka bansa itanat bha. Kata ha ka jingkun quarter final. Jong ka durkop. Hapring ka Shillong Lajong. Persya ka Northeast United. Hoit habangi pai ha ka jing laka ansel ka haji and stadium. Badba kena gajing lekay kan selong ke basyong shit pha. Namar ba, baro arling kitim kinsay lekay pha. Nakabenta banya kini, banyorong siya ke semifinal. Hoit kumban pun syukun mau bahak kisnem kibaladep. Ke Northeast United kalala aban pelim ya ke Shillong Lajong. Ha ke semifinal, kabalala aban tep da uridim telang. Syuk ke Northeast United kalalong rukum kata ke champion back to back. Kata ada kabakala aban job ia ke durun kom. Arsin marbun kata house name arjar artusau bat artusan bat hoit perlok haka ji kundu jong kini ki arteli kitim haka ne ke tournament jong ke dorun kom kentup ye kisnem ki baladep kade ke Northeast United ka balala aban job South Sin ya ke Shillong Lajong te hato perlok katkum ke jing tharai ne ke jing sngau ke jong phi hato ke Shillong Lajong kan la nem ban penlim kala ya ke Northeast United shibit manta kamin lane ke Northeast United kan yailin tibiang syadu ke final jong ke Durand Cup sabat manta usnem sa komen ha comment box bat ba manta habangi pai nakalang ki top scorer ha kan ke Durand Cup jong snem arjar arpun riu apring kini ki artli kitim nakalang usana uladan sagol ha kan ke tournament nakabenta ke Shillong Lajong bat nakalang uajar repat uladan rugol ha kan ke tournament nakabenta ke Northeast United. Syusyu habang ipay nakaliang kitim ki balala aban qualify lepas siya ke semifinal hakan ke tournament. Kade ka East Bengal hadin makalala aban pelim wala not kole ka Army Red ha ke quarter final. Kumju ro ka SC Delhi kalala aban rong siya ke semifinal hadin makalala aban pelim San Luis kole ka FC Raeng Dai. Kabah ke semifinal ro ansay kun ka SC Delhi Persya ke East Bengal. Kat bahabang ipay pat nakalang ke Shillong Lajong bat ke Northeast United. Kat kibala aban job shibin manta kamit. Kila aban ye kendu ye ke Jamshedpur lane ke Mohun Bagan ha ke semifinal. Kat kibala aban job hapding kini ki artli kitim. Kaba ke Mohun Bagan Persya ke Jamshedpur ro. Kinsay kun shibit manta ke Janmit ha ke Puarsau Baje.